clear tu te chibai leve kule tun chum kan video a chuan Mizoram Sarkar Directorate of Information and Public Relations I&PR Department wai Hnaruak omtele Aizol Deputy Commissioner waya Hnaruak omte bi chianna kan nei le dor ni chumi ma chuan advertisement toite ilo en haulo kang u कोई लग न लगा कोई अलग जगह कोई अलग जगह कोई शंख बजा खुद से ही कोई चल शर्त लगा मुमकिन नामुमकिन के डर से मुमकिन नामुमकिन के डर से ना धूल चखे अरमान कोई जिद ठान 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 कोई मुमकिन नामुमकिन के डर से ना धूल चखे अरमान कोई जिद ठान 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 कोई Graphic era, transforming dreams into reality. Ole Hnaruak lama kirle toila Directorate of Information and Public Relations I&PR Department Hnaruak te en masaila pakhatna chuanin Audio Visual Production Assistant Grade 3 post panga aruaka regular basis ngetala kani donani panhina chuanin driver post pali aruaka provisional employee PE alanghet ri lawang khani donani tin pathumna chuanin lower division clerk LDC PE provisional employee thau ani dona post pathum aruakani provisional employee PE hi nget lani chi alo ani a kumsari service nuwa ngeta dana chance kha regularize na chance kha awmanga departmental exam te nein ngetin hlo po hi afulin anlala donani promotion le ham thatna sang po andong theive kang tin kumtin 3% annual increment unlock ba ka chuan medical reimbursement te TADL le leave te po an nei thei thlap donani hlo afula unlock lo na chau hi regular tenen andang lam na chu ani deuh mai ani hlo han en leila audio visual production assistant grade 3 hlo hi pay level 4 ani a sing ni sanga tanga singa sangruk le zariatin kar an hlo donani driver pay level 2 singkha sangkwa zakwa tanga singli sangli le zali in car ani a amai ro chu PE hian 50% lo an la ka wangin singkha sangthum zanga le somni an laphot donani LDC pay level 4 singni sanga zanga atanga singa sangruk le zariatin car ani a PE ani wang hianin 50% laphotanga chu singkha sangruk le zakwa somni an laphot donani thiam na ngai te audio visual production assistant grade HSLC pass class 12 pass ani turani a tin videography emo photography certificate course khanei angai ani tin computer certificate DCA CCA CCC kan ti kha aing mo ber khanei angai ani tin Mizoram Middle School standard chintal an thiam turani bokani driver na dil tu chuanin class 8 pass chin ni angaya driving license LMV emo transport vehicle medium heavy kan tiang chi te tin public vehicle bus license kan tiang chi kha aing mo ber nei angai donani tin MVI skill test paltlang ani turani a driving traffic signal test road sign kan ti te lir thei sang khol le hnathawk dan kha tiang test paltlang khan ni turani Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani LDC lower division clerk na dil tu chuanin class 12 pass ni angaya computer certificate DCA CCA CCC aing mo ber course kha thiam na nei angai dona typing speed 30 words per minute type thei angai dona Mizoram Middle School standard chin thiam angai bokani age limit han en leila kumsom pariata changa somthum le pasari in kar ta na dil thei dona STSC tan kumnga upper age relaxation oma kumsom li le pani thleng ta na dil thei dona ni dil dan tur han en leila kon soitak na te kha dil na form Directorate of Information and Public Relations Office Treasury Square Aizola emo mani omna mun District Information and Public Relations Office ate
office sun chungin lak chuat thei ani don ani deal na form khalak chuat thei ani don ani tin office kalrem chang lo te tan po I&PR department website dpirmizoram.gov.in hian online in a download thei don ani deal na form hi online atang kan download ani chuanin kan print chuak anga tin form kha kan da khat kan fill up to mai don ani form submit wala thelu tur a document ngai ang chi te kha hemi in kai shwaina guidelines an tia khanin an ziak tela chu department website ta khan download thein oma link chu video description a hian download theina link oma kalo en chiang don nia kan dil na form te chu Directorate of Information and Public Relations Office Treasury Square Aizola July ni som ni atanga thale August ni som ni thleng submit thei ani don ani last date of form submission chu thale August ni som ni ani don ani deal na thelu rual hianin application fee le stationery charge pek tel ngal turani a application fee hi STSC tan chengza le somnga ani dona general tan chuanin chengza ni ani dona ni tin tuma hianin stationery charge awmtela cheng som ni ani dona ni general STSC OBC kan ti than khanin cheng som ni ani vekani chuanin total fee kan choi tu chu STSC OBC tan cheng zale somsari anianga general tan chuanin cheng za ni som ni ani don ani stationery charge hi atul vak emoni le ati theya form le in kai shwaina guidelines print naman ani mai melani selection process an en le ila written exam le personal interview mga lak turani a LDC exam bi ka hianin typing test o mga driver a hianin driver exam a hian driving test ombok dorani written exam hun le syllabus ta chu chiang zokin department website lama khanon ta chuak le dona tin SMS le cable TV scrolla tepo hriatin na hi anon ti chuak don bokani Deputy Commissioner Aizawl District Establishment Branch Hnaruak en leila Despatch rider na aruaka post patni aruakani provisional employee ang het chi alawang khani dona kan soi tawang khanin provisional employee PE hi kumsari service o nuwa regularize tur ang chi kha ani a chumi ma jong chu hlo po achan ve 50% khan la anga DA allowance a increment le hamthana sang te ro kha chu regular te ang thau khanin andong ve don ni hlo hi pay level 2 sing khat sang kwa le zakwa tanga singli sangli zali in karani dona PE ani wang khanin 50% an la dona sing khat sang thum zanga le som ni an hlo pho dona ni thiam na ngai te Class 8 pass chintana deal thei dona driving license two-wheeler license with LMV driving license kha nei angai dona ni Mizoram Middle School standard chin thiam angai ni age limit deal tu chukum som pariat tanga somthum pasari in karni turani a STSC tan chuanin kumnga upper age relaxation oma kumsomli pahni thleng tana deal thei dona ni deal dan tur han en leila application form le in kai shwena poimo te hi Deputy Commissioner Aizawl Treasury Square lak chuat thei ani dona tun thla July in somni le pakhat thleng lak chuat thei ani dona ni application fee hi chengza le somnga ani dona general tan chuanin chengza ni ani dona ni deal na form thelu rualin application fee hi pek tel tur ani deal na form hi Deputy Commissioner Aizawl Treasury Square tun thla July ni somni le pakhat ral ma nge in thelu tur ani last date chu July ni somni le pakhat zir top ni thleng ani don ani selection process exam syllabus interview hun le mun te chu Aizawl DC office a zo fi thei ani anga tin dil na form le in kai shwaina te hi website lama tun tuma chuan download thein online a download thei khan anon da chuak lawani ka video te hi mlo hlu sak thina wangin kaloma lo mang tangkai zel turin le eizon na thazok lo nei theu turin du sakna ka hlan chewani